Returning officer pada pek ikut Islam jeng kirtong meni khun election jenis mat sedang samoi. Syukur yang dapat tahu angin jalan namorang keneng konstitusi hak harway terik urusau la penting bakadang kejeng thot hakikat Islam kirtong khun nyutrap National Awakening Movement. Badi nyutrap returning officer la ong pada bentang election jenis mat sedang samoi kebanlong hak laipho terik urusau arjar puai la penting boboro ikut Islam jeng kiwai pat kirtong kiblawar bantap kirtong ila di kilong kibabiang nadong sedong. Halor ikut Islam kirtong khnam ba Esron Marweng returning officer la ong bakadang kejeng thot kendiat. Namar bakadang dan hapadeng ke mukaduma hadali high court ulai por hadu kharar trek urisau arjar puai ke por kharwi bije mestap ban biangi cingdong kam kemun syuk dau bana lor bo Esron Marweng kertong ka khnam kiwi pat kibla thep kertang bani airang ngani election kinthop iba penya sing CM ke NPP ba Highlander Kramal ki Kongres lamu ba norbon morbo bat arbiang kam khasomat kum ki kertong khamseng. Okey, hagabai dei bakani ka scrutiny mentar sini kasdang kapor khadwe bije ni sedang kila appointed ni candidate berki agent joki majority kila appointed profile but haga scrutiny la barok ki papers ki biang but barok ki candidate ki biang lut lanyo sedang kani ka kon trap national movement 6 kadon khendiat ka jingthot nomor 2 ka katkum na po ECI kila ay gawi ka intimation yangi ba kini kidon ka some internal dispute kan joki te kabay day bakata ki ong bang inumla bangin yang ni perform AMB kan re ya kata ling kamdon jing problem ye ya kata nomor ba u candidate jom tu nam ngila kam ngila longi hukum u independent te Henry kini kilawan berkiong ba kanika kes mata kadon ko Delhi High Court te halo kata nga ai la ki bakin ai katkum ka ECI instruction ka rule kadon bangi ai por ki hadu la sai khatwe bije shwa khatwe bije men step bakin wan ai ya kata cuba ki bakin sak yang ya kata bade sha kapiang mun adong sedong ka point kelong whether ulak ban yang kum u candidate jong kenam lani kum u independent kata lagi kok Islam bar ki biang no jong kiwi kertong ro bar Indian National Congress na bar po maurang kena ngaron Indian National Congress ngaron kan National People's Party ka khnam bat argot ki independence te kalong ta larayo knam kimla bat be ki issue hapo khadwe bijil sa step ngan treat ye kiru kum independent tam apa amdan no issue actually valid ki nomination papers